Pagadik sani nyaka ne chung chenro mag tuke pap Mombasa Municipal Stadium mar chiwo thuolo ne gedo mare rang'iny manyasani. Kata kamano pauno sani en mana gunda moyugno bang' jago manochiwne orak mar gero pauno ng'wel kendo weyo tich gi e kore. Kaka jafwambo marwa Mombasa Juja kolero maonge mar pauno manonyuolo jotugo maom gi lach ikoni medo mana thiro talanta mar adhula e kind rawere gi ng'a Mombasa. Ma e kido manyien mar paw tuke mar Mombasa Municipal Stadium, ma e pap makende mar piny owacho e kaunti mangima ma Mombasa. Bungu mogoyo tach, chumbe mojwang' kaachiel kod yewni masani ochugore kuonde manosechak ger e picha manyien mar pawni mikoni ne onego timie orako mag tuke mag AFCON higa 2027. Inasikitisha sana na inahuzunisha. Miaka 13 tumekaa bila stadium. Hii ni aibu kubwa hasa kwa kaunti ya Mombasa. Hata leo utaona timu yetu ya Bandari inatuwakilisha, inaenda cheza kaunti nyingine ligi. Hii ni aibu kubwa. Hapo tulikuwa tushapoteza Shimanzi ground, tushapoteza Polisi ground, shafahamu, tushapoteza Tononoka ground. Sasa ikiwa viwanja vinne within the town center ya mji mkuu wa pili wa Mombasa wa Kenya yapoteza viwanja, wataraji sisi mpira itapanda kweli? Wakati nchi zote ulimwenguni za inga viwanja, sisi kwetu tutapoteza viwanja. Gedo mar pauni mikoni ne dhi muonyo omenda maromo shillings bilion 1.7 ne ochung' ka jago manomiyo orak weyo tich kaluwore gi onge mar omuom. Nyaka sani wachore ni pauni kamogikie osemuonyo omenda maromo shillings milion 500, gino ma jogo manie sekta mar tuke ni kod kiawa. Kwa hivyo jukumu la gavana atuambie kwanza, tunahoji, atuambie aliopewa contract wa hii uwanja ni nani? Pili, pesa zimetumika vipi? Huwezi kutuwekea machuba namna utuambie milioni 500. Alafu hapa yuaja waziri atuambia vyuma alikuwa viko gali, chuma kimoja milioni 1 hivi. Na hii Mombasa ndio inazalisha pesa mgao mkubwa katika serikali kuu. Vipi leo mpaka leo Mombasa hakuna kiwanja? It's a very big shame kuwa sisi tumetoa international players from this ground, leo inakuwa hivi. Kwa hivyo ile kitu ambayo sisi tunaomba serikali kuu itie mkono wake, najua Rais Ruto akitaka, it's very very possible. Sisi tunataka within this year 2025 ikifika hii stadium imalizike. Jogo manie sekta mar tuke e kaunti ma Mombasa koni pauni ne otuge gi timbe madongo kaachiel kod jotugo masani ombgi lach. Luoro margi en ni timbe mag njore masani ojende donjore kaachiel kod wach tiyo gi yedhe mamero ji timore kaluwore gi onge mag pawe mag tugo makonyo galo ojende kendo jiwo talanta mekgi. Kanu ancheza hapa, Okocha ancheza hapa, Pele alikuwa hapa, mimi nawaona. North County walikuwa hapa, Norwich City walikuwa hapa, Bayer 4 Leverkusen walikuwa hapa. Just imagine, alafu leo uwanja baada uendelee ujengwe uwe mzuri umekuwa hati sasa ndio yani kama msitu au mwitu. Hapa nafikiri bado pampungua wanyama tu, wakiwekwa wanyama watalii wengi watakuja kuangalia vitu hapa. Tangu hii stadium iwe hakuna, watoto wetu wengi wameathirika na mambo haya miadarati, mambo ya kula miongokaa, kwa sababu ilikuwa stadium inasaidia sana. Watoto wengi walikuwa akija hapa tunacheza mpira hapa kutoka asubuhi. Kata kamano, tend kaunti ma Mombasa e bwo migao mar tuke koni gichano keto thenge omenda mar chiero gedo mar pauno hiko omenda manyien machakore dweni mar 7. Gikoni gisechako ndiko lipot kendo goyo kwano ewi kaka omenda ne otiyo e pauno kod omenda midwaro mar tieke, kaeto gibiro chwale ne piny owacho mamalo mondo mi opuodhe. Jatend migao mar tuke Mombasa Kenneth Ambani koni ka piny owacho puodho budget no, to geno margi en ni pauno mageto ting'o dhano 10,000 kidek rumo e giko higani ka onge ng'ikruok mora mora. So what we are doing, we are getting experts to actually get the proper amounts, the exact amounts that was actually spent on this ground. Alafu kisha tujue makadirio ya hela ambayo labda pengine inahitajika kumaliza uwanja. So immediately tukimaliza mambo ya makaratasi na kuelewana na serikali kuu na iwe makaratasi yote yamepata the approvals that they require, contractors wakishaingia hapa, nafikiri baada ya kama miezi 3-4, nafikiri baada ya miezi 3-4 tutakuwa tushamaliza. Lakini expectation yetu ili kwamba tusiwe kidogo na hamaki kuwa labda pengine hayajatimia.
by the end of this year, I believe something will have been seen in this ground. E higa 2013, Mombasa ne otam thuolo mar bago tuke mag Sekafa kaluwore gi rach mar pauno ka lek mar bago orako ne moko kuom timbe mabiro tugo tuke mag AFCON higa 2027 bende koro dhi kanimo nikech kwamo mar gedono. Kata bang' muonyo omenda mohewo shillings milion 500, gedo mar pauni koro osekwamo e thuolo mar higni 13 mosekalo. Nyaka sani, jodak ma alworane onge kod geno kod ibiro lose koso oyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.